पाउचेद युमफम उइब मरु उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे गवर्नमेंट नोमगी चरा तालिब सिनमिसिंग की थबक लौखलक्त्रगदि खोंजंग संगचलकदौरे मणिपुर गवर्नमेंट तुरेलदगी नुंगलेंगोय कोटपा थिंखिबना मरम ओरगा ट्रांसपोर्टर ओइना लेरंबा स्टोन क्रशर नचिंबा हांगलंबा लोइना तुरेंदा कुमदना नुंगलेंगोय कोचरगा नोमगे चरा तालिब सिनमि कयागी हक मरबिरे आरदना मणिपुर गवर्नमेंट अथोबा मतमदा मिदेंग संगबिदुना थबक लौखलक्तबा तारगदि अकनबा खोंजंग संगचलगनि हाना तोंगान तोंगानबा एसोसिएशन सिंह पुनसिलग सेमखिबा जॉइंट कमिटी मणिपुर की माइकैदगी फोंदोरगले नुंगलेंगोय पुबा ट्रांसपोर्टर सिंह स्टोन क्रशर तौरिबा सिंह नुंगलेंगोय कोलिबा सिनमि सिंह की तोंगान तोंगानबा एसोसिएशन तरहकनि फललोमना पुल्लगा पासोय पारवानदा मिफमा मापांगथुक्तुना एसोसिएशन सिंह असिगे अपुनबा जॉइंट कमिटी मणिपुर असि सेमखिबने ngasi pangthokiba mifam aduga marik leina nauna semlaba committee asiga advisor wairupum jitena hai Manipur ki tongan ba kasin koya yauna tongan ba maikai de nunglengoi koliba kwari angliba transportation tawriba stone crusher tawriba singna housing Manipur government athengba thamjelakpa ki fangliba saithing asi ki matang thanga sigi mifam asi pangthokibane government ki maikai de housing forward chapchaba pakum lakpasu leitre government hana fajin kiba gari singju housing thatorapa leitre Maramaduna hana imuk manung pujramba nongmagi cara tanjaramba sinmi kayagi hak aji kanana bagi demak apunba association ama semdana panggal laina thengnar bagi demak ta harba committee asi sembani ana mahana phangdoke ngasi sem kiba committee aduda sangai tel sagulban mini tata d4 association national highway 34 37 Damper Carrier Driver Association Owners and Welfare Association Segar Truck Owners Association Pasui to Kaitel Manbi Stone Crusher Association Tawal Duren Nunglaimoy Worker Association UK Road 407 Driver and Owners Association Kamaikai Stone Crusher Association Kaksing District Senapati District Motor Vehicle Owners Association Awang Maikai Stone Crusher Association Awang Maikai Apun Basinmi Lupna Singba Yauri State Government Turendagi Nunglaimoy Pekba Kotpa Tingjin Kibadagi Sinbam Asida Leramba Transporter Sinmi Stone Crusher Toramba Kya House Kam Ten Awa Mayoknava Aipa to Were Maramatana Manipur Government Hidam Asigamari Laden Pep Amalorotaba Taragade Committee Sinamasa Makal Maka Kaki Kongjang Sing Sanchin Adaba Siam Saba Loire Anaso Committee Gi Advisor Asina Fangtoke Ngasina on the same Kiba Committee Aduki Tau Funa Bakalabasingda President Marangtem Mangolzao Vice President Toksum Kumar General Secretary Lysam Noren, Assistant Secretary Wayangbam Oke Namasong, Joint Secretary Monkan Kebjen Yauri. Lamgi matang da tharak for PIL High Court of Manipur na kaktakre. Singkam kabuigi kunja sinalam loksilaklipa asidagi nga thok na preservation and protection of the village common land state khas land ga mari lena na tharakiba PIL amatha asige. Mafanda Manipur High Court na dismiss daukre. PIL adu MD Aslam Khan Kofa amana tharakibani PIL adu Manipur High Court Chief Justice Sanjoy Kumar amasong Justice Lanusungkum Jamir ki Division Bench amana khannaraba matungda case ase file toroko matamda asoiba amasong aranba kaya ama High Court of Manipur Public Interest Litigation Rules 2019 gi makhada yaure an opinion fee ki Petitioner ki Council MD Azmal Hussein petition adu da yauriba asoiba amasong aranba sing adu semtokna bagi matam khara laukraba matunga si fawba karigumba amada laukatana laire MD Azmal Hussein Semdok Laba Matam Karaga Hiana Pibi Nab Apple Tauki Ado I Kona Magi Freyer Adu Yakite Korasina PIL Tavamatam da Chanakada Bachanakalon Anana Sim to the Tam Krabado Councils in the PIL Paltaruko Matam da Madu in Gadabane Housing directly by PIL Assistant Kanglon Aduki Wamada Tarapo Wivana Masi reject Tauba Yai Anakon Haike Maramaduna PIL Adu dismissed Tauba Petitioner Kona Piribasana Kanglon Chingaduina Amukna petition Tarkan the Bakanke Atop Sanaleva ki editorial ki kalam amada Singilam da khul pangsiam da semba Myanmar da ki mitop sanglapa thingdabada ki thorakpo waikane Hauki ba sahi khara ki mamang da ki ahuna ngasi phawda Manipur ki demography da chawna solame masina maram oraga sahi khara ki tungda yelawmi oina leiba midai amusung masana di mapangal kan ba phurup amani aina laujariba naga phurup singamarai bak tambangam daba phiba mabada leiragani Masih kembali kelar bukodam ama haibat taragadi Manipur gi district taraga darukta hauja hujik punna khol lisingani chanipan chupna ahum lairi basi gi mathakta laingang namasa khang driba nauna khonthok lakba khol chamapal humfu ga daruk laire anobo khol chamapal humfu ga daruk jongthorakle haibasi harifa khulsing asna Manipur lengakta khulsing asibo sakhang binana patongan tongan na taragi ba cherol singdagi khangbangam lakpane
State asigi district tara ka taruk asigi manungda nauna khul khwaidigi jamna chongthorakwa district asi Kangpokpi na waire. Kangpokpi da hojik laikak na sakhanglaba khul chamanga humudra lai. Masina ta balekak na sakhangdriba nauna khunthoklatwa khun chom chomna mari amasong sakhangbinaba laingak ta haijarakpa thengnare masigi mathangda Susanpur district na nauna khunthokrakpagi masing hengalakpa anisuba district waire. District asida hana khul chamanga nifuga tarit lairiba asigi mathakta nauna khul chani barfuga mathoi chongthorakpa thengnare. Chandian district ki oina Sakbi Karung area Jaunupunda khul chani humpuga mapal laiba asigi mathakta khaibok amarum haibade khul chani sumna manga nauna chongthoraktuna laingakta sakhangbinaba taksilagle. Masing aloina na Teknofort district ta hana sakhanglaba census village sama yang kai taruk asigi mathakta masiga chap manarap tauba khul sing haibade sama kontra nauna siamtuna laingakta sakhangbiu hairakle. Manipur ki oina hojik lairiba laingakna sakhangriba anuba khul chamapar humpuga taruk asigi manungda Kangpokpi, Susanpur, Sandil amasuk Teknofort district khaktada chamapar kun chongthorakre. Aduga lemhauriba laingakna sakhangriba khul nifuga taruk Senapati district da kun kataret. Parzol district ta tara gamari amasung Ukhrul district ta khul manga yaure. Kumja lising amaga sampai yang kai dagi lising amaga champan humpuga mapan phawada Manipur Central district haiduna leiringaida Manipur gi apun ba khul masing asi lising amaga champan humpu dramari oiramke. Ausingna nauna chongthorakliba khul sing asi yauduna punna khul lising ani chanipan chupna ahum leire. Manipur sahi kudingki missing hengalagli masi hengatfam thogi tawbagidi hanadagi hauna leiriba magi furuki missing hengluraga hengatfam thokfa Missing sang atudagi kahene hengkat lembat taragati madu mapandagi mitop sang silaklaga yelome. Sajalapuni hada lofom thogi anobu khulmayam amasak khangbit nadava laigak ta hajarak lebesda yauriba furubasi amnukoki furuki isilin hausingne. Naga sing namna tafu mafum sing dadi khul masing yamda jong thorak de. Masing husu matakta missing jami hariba mitay ki khulsu masing antarak pathengnai. Kamdong na kuki sing na makogi khul masing hengkalak livano habasi kumna nainaba amasange. Lainga ki jago thorang ga mari leinaba kana bajing khul da yumpham oiba amasung mising da yumpham oiraga pi maramaduna lainga ki kana bajing asi phangna da bagida makta mafam kharada mafa masa makoi hongmari bo leiraga di khul am hekta maming thonjalle nauna sem liba khul sing adu reserve forest area ni habasu yengloi protected forest area ni habasu yengloi makoi na fam ba mafam amada hekta semjin gani atopo wafam amana Manipur da yamna kiningai oiba ama haiba taraga di Myanmar lom dagi masing jam lepa kuki furuki miwi karas miwi kia sangsi lagi hai pasane. Makoi de Manipur apa sih makoi ki pokna fam lam tamni hai bagi wakalon lap na lai badung na tawe. Makoi ki missing jam katwa amasung lam Jehovah hai pasina pandam oi bugum tawe. Khul masing nauna thorak wa asimaksu Manipur da popi pambi tha bagi khul masing hanggalak pagasu mari lainai hai na launai. Myanmar lom dagi kuki sing changlak pa thingba amasung makoi nauna khun thorak pa ihanda ba hai pase. Popi pambi tha ba thingna bagi khongthak amani hana sulawa yai. Masina tragati lega namai kabadrak lalon ba mayam ama faragaso lalon pot mayam ama faragaso ravon gi mako kakla sakali habugumna atum chongkhala khigane matang asida panjeng bo wafum de yellow mi oriba aikhoi miancha singi khutta amasung mai ka ba chinjak lalon ba amade thaba singi kubam nung da tan kidana ba lenga na miyang sang ba chome nauno khodorak ya hari basing asi yamna ningti jana ing sel laninge maram chabu oragadi makhoi da nauno khul thorak libadu sakhang bi ba yai maduna tana Myanmar dagi su naron da sangsi lakba aduga mai ka ba chinjak chu thaba kangbu oidana ba khoi gi khul sing sakhang bi pathok lagadi yellow missing ki kangkul murkhi ba ba se lengdrabu wafum oigane aran ba census maung chum da ba khul sembada laigang da puning thawat haning de makatarak pa atop pauda North Korea da hanbu da COVID-19 case thengna khre Kim Jong na lebak sin bathungna lockdown law thokre Malem pumbagi oina sahi ani sukna COVID laisat thengna bagi awaba ke mehung na khrabaso North Korea da di COVID-19 case lai rakhida ba lebak amani adubo ihan bo oina North Korea da COVID-19 ki case phangle han ngasi law thorakre Korean Central News Agency na thadorok pa pau amagi matungina akang na ba masing chapchan haidok taba Pyongyang capital da leiba mioi khara COVID-19 test tawada Omicron variant asi infect tawre aiba confirm tawrakibane North Korea na mamangi sahi singda makoi gi lebak ta COVID-19 case matalaite aina male pumbagi mamangda lauthoki ba laikhiba adugi patangda expert kya da singna ba phongtok na ba laikhibane tanja sida North Korea gi lusing ba Kim Jong Un da North Korea lebak sin bathungna lockdown tongna ba ngasi lauthokre COVID-19 laisada si laksana na bagi damak hek lokot pa ya ba thabak sing lokot kani ana su Kim Jong na lauthoki bane aire ngasi agency da thadurok pa pau amagi matung ina Kim Jong na North Korea ke ruling party amhoriba Korean Workers Party ki Politburo sing kautuna akana ba mifam ama bang thokre
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯤꯝ ꯖꯣꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯊꯠꯅꯗꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯗꯅ ꯀꯤꯝ ꯖꯣꯡꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯤꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯗꯕꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯨꯝꯕ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥश्मीꯔꯒꯤ ꯕꯨꯗꯒꯥꯝꯗ ꯀꯥश्मीर ꯄꯥꯟꯗꯤꯠ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯂꯦ ꯖम्मू ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥश्मीꯔꯒꯤ ꯕꯨꯗꯒꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯔꯤꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥश्मीर ꯄꯥꯟꯗꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯝꯂꯦ ꯀꯥश्मीर ꯄꯥꯟꯗꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯥश्मीरꯒꯤ ꯆꯥꯗꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯍꯁꯤꯜꯗꯥꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯥश्मीर ꯄꯥꯟꯗꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯚꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯥश्मीर ꯄꯥꯟꯗꯤꯠ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥश्मीर ꯖꯣꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯗꯨꯔꯥ ꯕꯨꯗꯒꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯍꯁꯤꯜꯗꯥꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯥꯎꯃꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯚꯥꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ CBIꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯔꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ CBIꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ CBIꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯃꯔꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯉꯁꯤ CBIꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ऑफिसर मरी असना आइन जादब मौंग चंडीगढ़ बिजनेस तब मियोई अकी अखंग पीदुना सेल की डिमांड तौरमखी हरी ऑफिसर मरी अदुना बिजनेस तब मियोई अदुदा मखोइद लुपा लाख कुनमंगा अथुवा मतमदा पीगदबनी नत्रबदे मागी मथक्ता टेररिस्ट की फंड खोंगले हाबगी चार्ज फ्रेम तौदुना फागदगनी आइदुना किहलंबनी हाइरे थाउदोगजी खंगलब मतुंगदा CBI ऑफिसर मरी असिगी केस अमा लॉन्च तौबगा लोइनना फागदकी ऑफिसर मरी अदुदे सुमिन गुप्ता पार्टिप्राना अनकु कुमार अमदी आकाश अलावत कवि हाइरे मखोइ मरीमक थबक्तगी सस्पेंड तौग्रे थाउदोगसी मतंगदा चंडीगढ़ बेस्ड तौबा बिजनेसमैन अदुना CBI की ऑफिस दा हाकथेनना लाकलगा था असिगी तारादा CBI ऑफिशियल जौना बियोय तरुक माकी दुकानदा सकलकलगा अकंगब पाउ अमगी मतुकिना मागना टेररिस्ट सेन खोंगले हाइबा पाउ फंगले मरमदन मखोइदा लुपा लाख कुनमंगा पीद्रबदी टेररिस्ट सगतपगी चार्ज फ्रेम तौरगनी अना की हलमखी हाइबा वरोल पिसिलपदगी खंगलखिबने मदुंग दाबदा मरा लेरबा म्यूजिक अदु नमदना फागले अना CBI की स्पोकपर्सन RC जोसिना ngasi phongdorखिबने चाइना दा प्लेन अमा रनवे दा एक्सीडेंट थोक्तन मै चाखिबदगी म्यूई निफु हेना सोखरे चाइना की टिबेट एयरलाइंस की प्लेन अमा ngasi लेबाकसिगी खानोंगसुप चौकिंग सिटी दा टेक ऑफ तौनरबा होनबदा रनवे दगी हेंदोक्तन मै चाखिबदगी मी निफु की मदक्ता सोखरे हाइरे प्लेन अदु पैसेंजर चामगा तरागुमदोय अमसुंग क्रू मेंबर मापनगा पुन्ना चौकिंग दगी टिबेट की नाइंगसी तमना पाइननबा टेक ऑफ तौबदा एक्सीडेंट अदु थोखिबने एयरबस A319-100 प्लेन अदु एयरलाइन असिदा सही मपन मखारुम सर्विस लेरपने हाइरे प्लेन अदु टेक ऑफ तौबदा रनवे दगी हेंदोकना चेंदना मै हौरके खुदकता मीसिंग टेक ता काइदना पुथोकना बहोनाकी मदुदा मियो निफु हेनबदे जाइसिन ब टेक प तौदुना सोखी अन हांगकांग दा बेस दब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट अमदा हाइके मखतरकवा अतोप मणिपुर की पाउदा हुरान की गाड़ी अने रिकवर तौखरे पुना गाड़ी तरागा तरुक सोखरे एंटी व्हीकल थेफ सेल बिष्णुपुर VS लौकटवा FIR अमग मरी लेना चतरकवा ड्राइव द हुरान की गाड़ी मचा अनि अमसु रिकवर तौबा ngamkhre पुलिस दगी फंगबा पाउना हाई मणिपुर पुलिस की ADGP लॉ एंड ऑर्डर क्ले खोंगसाई IGP जोन 1 थेमथिंग अमसु SB बिष्णुपुर एंड हेरोजिट की मियम मखादा बिष्णुपुर PS अमसु बिष्णुपुर कमांडो की अपुन टीम अमदा तोरबुंग एरिया द थिबा हुंबगी थबक सथबदा बिष्णुपुर PS लौकटवा FIR अमगमरी लेना हुरान की गाड़ी नंबर याउदबा होंडा एक्टिवा 6G अमसुंग नंबर याउदबा एंटो 125 अमा रिकवर तौबा ngamke FIR असि मखादा पुलिस ngasi रिकवर तौखिबा गाड़ी मचा अनि असि थारगा हुरान किबा गाड़ी तरागा तरुक हौजु फाबदा रिकवर तौबा ngamle हाइरे लोकता कन्नना बगिदमक LDA अमसुंग अलाफुम पुना थबक तौमिनरगनी अस्ने कुमार LDA लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी की नौना चेयरमैन ओइना हाबख्रबा M Asni Kumar bu ngasi alafum ur Loktak Lake Area Fisherman Union Manipur na sinduna Loktak vata leiva champu kampo floating village da ogre
Government lokta kanana bagi damak tamliba media masung part asida hinghana bagi damak saidang liba ngami sing thengna liba problem sing aje punna khana bagal loina LTA government gi atai authority sing amasong ala fumna lokta kanana bagi damak punna thabak tamina ba amatoina wale lawre aina tharumada chief guest una sarugya kiwa LTA gi chairman M Asni Kumar fong do he tharumada da M Asni Kumar fada sigi manung amasung akoi bada khundari ba ngami sing da appeal tawraduna hai Lokta kan pada pun mana mafung fana saruk ya bahaya basi state asigi history amaso culture mu itu na laglabani fat asin state asigi socio economic life amaso mausa ki khalda aso ba sagrol am log tuna lagle asigi ma para si ai koi ki mangda mangki ba tahun dana bagi dama ai koi ko de mangna pat asigi saktam kanana ba amatu waina thodang lomin naga dabane mana ai ki LD ki mathu di fara se kan bani maduna chief minister N Biren Singh ki mir makada government ki vision chuari bane Padasi kanana va ngak tuna thapna bagi namak si minister gi maikai dagi stakeholder khudimuk saruk yan bagi madagda agam batak mateng pangana ba khongthang sangsilak libane Padasi kanana bagi namak pangthok va thabak singda asoba thawang lawriba ngabi singda farasi gi maramda yana kopsin na khang baga loinana tungda farasi kari werka dagi habadu kanagumba amadagi hena makoi na khanglabane maramaduna farasi kanana bagi namak ngabi sina khwaidi gi chawba thawang adu lawgadabani anasu LD gi chairman M Asni Kumar fangdoke Ngasi kita harum adu da ngapi sina thengna riba problem amasung pada si kanana bagi damak virakwa suggestion kudimak LD gi official sina bafung fana do tauke covid license manung da nursing na laukiba thawda kawthokpu chumloi Dr. Kerazo malim gi tongan bamafum sinda pangthok na bagum Manipur da su Manipur Nursing Council lamfen sin to the medical directorate Rampel gi College of Nursing ki multipurpose hall da International Nurse Day gi thorong pangthokre Tharumadu the chief guest when Saruga Akiba Medical Directorate Manipur Ge Health Services Director Dr. K. Razona Haukiba Sahi Anirom Asida Habadi COVID-19 Gitam Thirava License Manung the Licet Asiba Laxin and Abahona Nursing the Lokiba Tawang I will Kudamanaka to put some loy and a Fondoke Manamakatan High International Nurses Day Asi Kumza Lising Abagazapan Umpuga Dage Nasi Paputa Malim Tongan Balapax in the Palan Tuna Lagle Sahi Asiga a voice to lead invest in nursing and respect rights to Segui Gloven Health Hybrid Team Asta Mafam Kaya Pangtok na bagong Manipur da su Pangtok le International Nursing Council na nabit asipo nurse ki sinpam asigi founder Florence Nightingale bo ningsing tuna lebak sinba thongba da Pangtok pa ne ai hoi khudim na su nursing da lawriba chawrba thoda ngasi ningsing pam thoge nursing na ana pam yoi khakta mateng pangba na primary secondary amsung Nursery level the lawriba thawdang sing thani ngani state asida su nursing na haukiba chahi anirom asida COVID-19 ki tam thiraba laicada siba laksina na hona bada lawkiba thawdang ningsing le makoina lenga ki hostel lanai hostel primary health center community health center covid care center singta kathokpa luina lawkiba thawdang atuda tam thiraba laicada siba khara makai laksin bangam khibane lenga na su nursing ki jaifana na ba tawhiya ba thabak tharong kya pangna na bahonare Maramaduna nurse oina lairiba amsung training tawriba singna thamoi siangna kathokpa loina na miyamge thabak tawbiyo ana somha na makatana haige Tharumadu the medical directorate ki joint director Lanbai Moi Manipur Nursing Council register TS Nandarani Amadi College of Nursing Medical Directorate ki Principal Dr. N Sorbala Devisu Sarwayake Makatarakwa atopwa sanabagi pau amada Messi aukiba chahida khwaidagi sel jamna fangba athlete oiduna forward stage ki makukta laikre Lionel Messi bu jum sakation mitta thadora kiwa sahi oiba forward slash ki matungina haukiwa sahi da malem gi kwadi gi sel jamna fangba athlete oiba kaloinana Paris Saint-Germain gi forward asina NBA gi LeBron James amadi Manchester United gi Cristiano Ronaldo dagi mangjal thana laikre Messi na kumjali sik ani kuni thoigi me amade loikiwa thatara kani thoigi manung da endorsement gi $1 million jangai maga yauna $1 million Sama kontra tan kiduna sahi ambada khwadi ki sel jamna fangba athlete taragi lista makok ta lagi masi mangna Irish ki MMA fighter Conor McGregor ki matungda ani sobam funda lagi ba atu ki matungda makok thona lai ki bani mamang sahi ta mak masana NBA ki player amo oina $1 million 96.5 fangduna record tham ki badu thugaraga apun ba $1 million sama kun mathoi tanuna Los Angeles Lex ki forward James Dudley ani sobo mafum dalai ke atuga Portugal ki captain Ronaldo na $1 million samaga taraga mga tanduna ahum sobo mafum dalai ke Brazilian football player Neymar $1 million marfudra mga amadi Golden State Warrior ki ahumlag NBA ki champion Stephen Curry
$92.8 na mathang sit na marisuba amadi mga suba laige. NBA ki player Kevin Durant $1,000,000 thoina taruk suba aduga Swiss ki tennis Great Roger Federer na apun ba $90.7 tanduna tari suba poison da laige. Roger na makhugi anaba laibadagi operation tawduna mahake season loisan ringai kumsa isingani kun mathoida tournament mga kaksana kibane. Aribida content sing asigi marubi pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi henberiba punamu pathagatsari channel asine domta kanarabadi subscribe to be subscribe to be like and share to su kawi gono punamu po amakhana thagatsari